Lakhipur online putok saba megi tang taramari yumsa khishan numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi Pao Pakistan ga kuthokna bada laikhidraba BSF jawan Deepak Chinga kham gi mafam dai kai khomna ba utkre laingak na rupa lakh tara gi ex gratia lauthokre CBSE na chahi asigi class 10 amasung class 12 ki chahi gi parikha gi result ngarang lauthokre Bharatiya Janata Party na ngarang dagi lebak sinba thungna numit 13 ni gi tiranga jatra silangkre Mikhal Commission na ngarang phawbada Assam gi panchayat Mikhal gi result official oina lauthokpa leitri Rajya gi cha bagan gi model high school konhumdoibu higher secondary da onthokre Punjab ki Amritsar da hu chenba yu thaklubadagi mioi 15 sire amasung Jiribam da chathariba kang tournament ta hayeng YLCA ga cachar kangkhut ka sanargani Haujik mapungoi Pao tabirase Taret Suba Battalion Border Security Force ki Constable Deepak Chinga kham gi haksang ngarang nungthil Imphal gi Bir Tiganrajit International Airport da thungkhre haukiba megi tang tara da Jammu gi RS Pura sector da Kharkhola border outpost da Pakistan ga kuthokna kiba cross border firing da mahak laikhidabani mahak pulanmi gi oiba awang mathaki guard of honor ga loinana ikai khumnakhre Thoramaduda Manipur gi Rajyapal Ajay Kumar Bhalla amasung civil official sing MP sing MLA sing amasung atai makok thongba mioi kayana jawan asida shraddhanjali katkhi masagi chahi 15 suraba Deepak Chinga kham Imphal East District ki Jairipok Yambem mathaklaikai dagi Chinga kham Bino Bihari gi machanupani Manipur lengakna Major Laisram Jotin Singha Ashok Chakra scheme gi makhada Laikhidrabagi imung manungda lupa lakh tara gi ex gratia pi na balau thokre Central Board of Secondary Education CBSE na chahi asigi class 10 amasung class 12 ki parikha gi result ngarang lauthokre class 12 ki parikha da nupi macha singna nupa macha singdagi hena phajana pass tawki nupi macha singi pass tawbagi chang cha da marpu 13 oiki aduga nupa macha singi pass tawbagi chang na nupi macha dagi cha da 5.8 tana leikhi third gender gi mairoi singi pass tawbagi chang chama da chama oiki Handaki chahi asida apunba pass tawbagi chang chada 45.3 oiki masi mamang chahi dagi chada 0.1 heli class 10 gi parikha dana apunba pass tawbagi chang chada 39.3 oiki Barak Tampak ki school sing dasu CBSE gi class 10 amasung class 12 ki parikha gi result ningthina pass tawba thengnari ngarang haidokiba CBSE class 10 gi result ta Mutum Alisana Don Bosco School silchar gi oina topper oikre subject pumna makta letter phangduna Mutum Alisana chada 43.9 phangduna maipakhi mahaki maipaklakpa sida silchar dagi Goodwill Foundation Disande School amadi atailup kayana harau nungai ba phangdoragli panbayai Mutum Alisa silchar gi Chengkuri Road New Bakatpur da leiba Mutum Amarjit amasung Mutum Ongbi Ibemni gi machanupini Bharatna Operation Sindur gi maipakpagi saruk ama oina Bharatiya Janata Party na ngarang tagi hauduna leibak sinba thungna numit 13 ni chathagadaba tiranga jatra silangkre Pakistan gi mayokta lanmi singna utkiba thawna adubu miyamda khanghananaba hairiba tiranga jatra si haudokpani Khongsada sida ex serviceman Samaj Sebak CSO sing amasung BJP ki luchingba singna saruk yaduna megi tang kunhumdoi phawba khongsada si chathagani haire Mikhal Commission na ngarang phawbada Panchayat Mikhal gi result official oina lauthokpa leitri adubu Jila gi District Commissioner singna piba paw matungina handaki Mikhal asida BJP amasung Alliance Party singna Jila Parishad ki apunba seat 433 ki manungda seat 4 amasung Anchalik Panchayat ki seat 2,132 gi manungda
लिसिंग अमगा चमरीगा कुंथ्रा तरुक माई पाखरे हाइना मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बसिष्ठ चरियाली दलेबा अटल बिहारी वाजपेयी भवन पांथोकपा पाउमिसिंगी मिफम अमदा वाफम असिगी मतंगदा फोंदोखिबगा लोइनना माई पाकलख्रबा पुनमकी मफमदा महांगना थागतपा फोंदोखि मुख्यमंत्री हाई मियामगी थाजबा असि लाखलिबा लिसिंग अनिगा कुंतरुकी मिखलदसु उबो फंगनी हाइखि केंद्र की मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास पॉलिसी असिना मरम ओइरगा पंचायत मिखल असिदा असिगुम्बा माई पाकपा असि फंखिबनी मसिना आसाम की खुंगंगी चाखोटपगी खोंसेट असिदा आत्मनिर्भर भारत अमा सेमगतपदा पुंगनिंग थगोटकनी हाइखि बाराक तंपाक की जिला अहुम की मनुंगदा कासार अमसुंग श्रीभूमि जिला दा बीजेपी ना जिला परिषद सेमनबगी माइगिरोमदा चंगसिल्ली अदुबो हाइलाकांदी जिला दा बोर्ड सेमबगी मतंगदा हौजिक फावबा वारेप लौद्री हाइरि हाइलाकांदी जिला की जिला परिषद की सीट 9 की मनुंगदा भारतीय जनता पार्टी ना अहोम इंडियन नेशनल कांग्रेस ना अहोम अमसुंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना सीट 2 दा माई पाखे आंचलिक पंचायत की मेंबर सिंगदा बीजेपी ना 9 कांग्रेस ना 38 असम गण परिषद ना 3 राइजोर दल ना 3 अमसुंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 13 ना माई पाखे जिला असिदा जिला परिषद की बोर्ड सेंबदा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस पार्टी अनिमकना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिंगे सपोर्ट की मखा पोलगनी हाइना पावसिना मखा तारी सलिबा मे थागी तांग अनिदा पांथोकिबा असम की पंचायत मिखलदा लखीपुर कोट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबदा लेबा पोइलापुल के वार्ड नंबर 9 की ललांग पोइलापुल की ग्रुप मेंबर मिरेप ओइखिबी मनीतोंबी सिंहना महाकी नकनबा लंबा ओइखिबी RKM सनादगी भोट मसिंग 30 हेंदुना माई पाखरे मनीतोंबी सिंहना मियामदा महाकपु थंगना थंगना माई पाखनबिबगी दमक वार्ड असिगी मियामदा थागसबगा लोइनना थबक थौरंग खुदिंगमक्ता मियामगा खुद समनना चटमिनगनी हाइना महाकना थाजब पीखि मैतई चेंबर्स ऑफ कॉमर्स असम की माइकेदगी हंदकता पांथोकिबा असम की पंचायत मिखलदा माई पाकलखरबा मैतई कैंडिडेट सिंगबु सोसाइटी असिगी माइकेदगी प्रेसिडेंट केट्रिमैम उमानंदा वर्किंग प्रेसिडेंट विश्वजीत शर्मा जनरल सेक्रेटरी ओक्रम लखीकांता अमसुंग फाइनेंस सेक्रेटरी मोतीलाल सिंहना थागतपा फोंदोरकले वार्ड मेंबर पंचायत अमसुंग जेपीसी लेफ्ट सिंगो माई पाक पर पुनमक ये पाक से कुचरी जम नुमाइजरे मेटे चेंबर ऑफ कॉमर्स असम की तरफ से माई के दिखी मयामबो यामना पना कुंसी अमसुंग समाज की तरफ फसला डेवलपमेंट तब नबी तब अखोई माई के दिखी रिक्वेस्ट होती असम सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना राज्य असिगी चाबागान की मॉडल हाई स्कूल कुनहुमदोइबो हायर सेकेंडरी स्कूल दा ओंथोखरे पाव की मतुंगिना डिब्रुगढ़ दा ख्वाइदगी यामना स्कूल 13 हाइलाकांदी दा स्कूल 2 अदुगा कासार विश्वनाथ चराइदेव दरंग गोलाघाट कार्बी आंगलोंग लखीमपुर शिवसागर सोनितपुर अमसुंग तिनसुकिया जिला दा स्कूल अममम ओइना चाबागान की मॉडल हाई स्कूल सिंगबो हायर सेकेंडरी दा ओंथोखरे चाही असिगी एजुकेशन सेशन दगी महिरोइ सिंगना हाइरिबे स्कूल सिंग असिदा आर्ट्स स्ट्रीम दा मिंग चनबा यारगनी हाइना लाउथोखरे पंजाब की अमृतसर दा हु चेंबा यू थगलुबदगी मियोय 15 सिरे अतई मियोय कयामरमसु हॉस्पिटल दा लाइकनरी अमसुंग मखोयगी फिबम लूना लेरी हाइरे पुलिस ना थोदोगसिगी मतंग दा केस अमा लखतुना अरानबा पांबे सिजनदुना यू योनबगी थबक तौरिबा मियोय सिंगबु थिदोकना बकन्ना होनरी एक्सपर्ट सिंगना हाई मियोय खरना यूदा हक्चांग मांगनिंगाय ओइबा का हेनबा केमिकल सिजनबदगी थौदोगसि थोकपो ओइगनी हाइरे डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबामना सिंधुना दिबोंग खुनो कम्युनिटी हॉल दा कांकुरतराना सरुक यादुना सानरिबा अहानबा थिंगनाम पारिपुरी एंड इचिलिनाव निंगसिंग मेंस कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा गी ngarang sanakiba match दा MNC ना YLCB बो पांजल 35 दा माइथि हेनख्रे मैच असिदा ई देवान ना रेफरी अदुगा के मंगलेम अमदी TH हेरोजित ना स्कोरर अमदी रिकॉर्डर गी थौदांग लौबिखि टूर्नामेंट असिगी हयेंग मेगी तांग 15 नुंथिलगी पुंग अमा ताबा मतमदा YLCA गा कासार कांकुट का सानरगनी
Kangan Jabama, Healthcare Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakang Laba, Chahi Amagi Diploma, Chahi Amigi Advanced Diploma, Aduga, Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tambayaragani, Institute of Medical and Paramedical Science, Silchar Amadi, Gracewell Hospital, Manipur Silchar Anina, Kusam Naduna, Lingya Vidyapit University, Faridabad Ki Makhada, Course Si Tambiba Hore, Healthcare Ki Field da Skill Development Oiriba, Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu tabak pijabagi kudung saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa maroli tamak Institute of Medical and Paramedical Science, Ismail Market, Central Road, Silchada, Lingsibirabu. Natraga, mobile number 93957324560 of Honobio. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Pakistan ga kuthokna bada laikidraba BSF jawan Deepak Chinga khamgi mafam dai kai khumna ba utkre laingakna lupa lakh taragi ex gracia lauthokre CBSE na chahi asigi class 10 amasung class 12 ki chahi ki parikha gi result ngarang lauthokre Bharatiya Janata Party na ngarang dagi lebak sin bathungna nimit 13 ni gi tiranga jatra silangkre Mikhal Commission na ngarang phawbada Assam ki Panchayat Mikhal ki result official oina lauthokpa leitri Rajya ki cha bagan ki Model High School Konhumdoibu Higher Secondary da onthokre Punjab ki Amritsar da hu chenba yu thaklubadagi mioi 15 sire amasung Jiribam da chathariba kang tournament ta hayeng YLCA ga kasar kangkhut ka sanargani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare